minutes tayo nagbilaw kung may rinsekane Africa zo nga sekane ming sarong garalo na FM komban na sekane sa kolong ng station ko kung ko ning sa la Gauteng Pumalanga North West Limpopo pro audio streaming yam garalo na fm.co.za ne kalanga pet matewula ni ngwana smatwa jimo tango mashingirtano cha na makuna wandanda ming sarome na kuramba kana ko Africa wa bula bula umelo swa nchidani Eric Mabasa from Sunga Africa leka awara ya mirin sekando wa chikwembo kujani Africa zo nga kesa snele ko ilombe ane kusuka ambili Gauteng ambili Mpumalanga ambili North West ambili Limpopo loko nobula Mpumalanga bari premier ule kunyikele ni xikolo lexi xinga dyama milioni ya tirandi le amkhonto ile khale Pitritiva ne ya le ka N2 le loko khirelela a KZN se hila bengele kunyikele na hakolo kusaka timaka ta leti ta xikolo hambileswi ku nga na swivulavula ka ku xikolo lexiwani a xi pimalenyetiwa kwalomu ka R250 wa mamiliyoni ya tirandi kambe sweswi xi helaka ku vuriwa ku i xikolo lexi xi nga durha kwalomu ka R9 wa mamiliyoni ya tirandi se wa swi vona ku hayi swi le ku kambe a hi ro sungula swilo leswi ndleka nele ka swin'wana swifunda maswona matsundzuka timhaka leti ta phakeriwa mati ya Giyani a ti ri ka nhlayo yihi ya a pimanyetiwa mali yo karhi ivi ti ya tirhiwa hi mali yo karhi ku akiwa ka va Medupi va khusile switso sweswo se kambe ku va ku ri na swivangelo swo hambanahambana leswi yisaka xiyimo xa mixakolo ka xiyimo xolexo kambe ke i mhaka leyi kumbexani na n'wehe mi nga yi landzelelaka ku ya emahlweni mhaka yin'wana yi nge ri ku karhateni swinene timhaka leti ta vazamazama leti va zamazama ti va hetelela bele ku khomiweni kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini ku nga ndliwi vunhlori bya ku lava ku tiva ku i va mani lava va vuyeriwaka hi ku basuluka na ku hlupheka ka vanhu lava va ri va zamazama na ku loko mo landzelela ku xitichi xin'wana xa television xa Al Jazeera xi tshame xi ri xi haxa documentary yin'wana xi kombisa hi laha nsuku wu fambaka ha kona kusuka a Zimbabwe wu kongoma a Dubai swi swa muxaka wolowo i swin'wana swa leswi swi hetelaka loko swi landzelerisiwa swi swa kumeka hikokwalaho ka yini ka timhaka letiwani ku tale ngopfu vahlampfa ku tlula vanhu va le Afrika-Dzonga va le Afrika-Dzonga a swi tivi no swi tiva hina swi leswi ku ku ta ya cela na nchumu se i timhaka leti kumbexani hi nga ta tsakela ku lava ku ta twa to ka wena ya fukubile awara ya 12 hi tlhela ku ta twa na timhaka leti ta ku khomiwa ka van'wani maphorisa lava hehliwaka hi timhaka ta ku va va nghenelela ka timhaka ta vugevenga hi ndlela yaleyo komiti leyi nga ta va yi kha yi langutisana na timhaka ta nsirhelelo wa vaaki na timhaka ta vuhlayiseki atikweni ra Afrika-Dzonga yi hlawule tatana Soviet Lkhanyani tanihi mutshamaxitulu wa komiti yalomu ta tsundzuka ku tatana Soviet Lkhanyani va lava va ri ka xileti xin'wana lexi xi nga humelelangiki loko ku yiwa aka nhlawulo lowu nga hetelela ku hlawula vurhangeri lebyi byi nga koho sweswi ka African National Congress a Limpopo ivi loko se ku yiwa ka ku hlawula vurhangeri bya le Nasrec laha ku nga hlawuriwa President Ramaphosa ku va na vanhu vo fana na Mani Dixon Masemula ku va van'wana va lava se va sukaka Limpopo va ya aka xiyimo xa vurhangeri ka African National Congress ya tiko hinkwaro ku va tanihi swirho swa MEC se swin'wana swa leswi kumbexani na n'we mi nga va mi kha mi vilela hi ti-conference ti fambi na n'wina ka ti-region na hinkwaswo sweswo mi nga pfa mi swi languta na swe kambe ku timikisero me hi leswi hi lavaka mi vulavula hi swona eka nhlekani lowu xandla xa president Paul Mashatile ve le Mangaung rin'wana ra madoroba lama ma tsandzekaka swinene ku yisa vukorhokeri ka vaaki ni yini ya tshama laha masiku ya 3 hinkwawo ma vona munhu a heta masiku ya 3 a nga se vona movha yo tsariwa ku Mangaung municipality a ri dorobeni se va kwale ve le ku languteni ka timhaka ta pfhumba leriya ra ku vona ku madoroba na swidorobani swi hetelela swi nga ha thyaki hi ndlela yaleyo se hi timhaka leti u nga khoma tona hi kuti 0860002543 kumbe kandziyisa rito ka 0657443911 sweswo swi ta endla leswaku hi kota ku twa tlhelo rero ra mhaka ku sukusela sweswi ku fika laha ka awara ka hafu kubile awara ya 12 hlekani lowu na ri teka riqingho rero ni ndaka leswi Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula nakona ku Afrika wa vulavula khometse vuti mina tintsani ku bila wara ya 12 ya amukele loyi a ri mingiseri wa hina wo sungula hlekani loyi nhlekani
Ehlekani bootpad na vayingiseri. aye papa Ni lava ku langutisa le ya tatani Lehanyana ku va va vekiwile tanihi mutshami wa xitulu. ya Yo sungula ni ta sungula ni vulavula hi vumunhu bya vona tatani Lehanyana. Tatani Lehanyana i munhu loyi a nga ri ku munhu wo lava ngopfu leswi mi nga swi vekisa swona muku va hluriwile la Limpopo kambe va voniwa ku ri i munhu loyi a nga ta ka a nga cukumetiwi hikuva va swi vonile ku a va zangi va la ku cukumeta tifayili ta vanhu ta ANC loko va hluriwile ka ti-election va pfumeleli process yi famba kahle va humesiwa se va va vona ku ri va fanele va va teka va va yisa ka national se va va teka va va yisa ka national kambe ka komiti leyiwani loko ze va va tekiwile tatani Lehanyana i munhu loyi a nga pasa degree ya nawu ya LLB se va swi tiva ku leswaku va swi kota ku tiva ku ri nawu wu fambisa ku yini va ta kota ku va va nyika direction ka komiti liya hi ku mi nge teki munhu loyi a nga tivi nchumu hi nawu mi ya n'wi vekela laya hi ku swi leswiwani ma swi vona vanhu lava va nga ta appear laha ku na vanhu va nawu lava van'wani i maphorisa van'wani va huma ka judiciary se ni vona mina hi ku vona ka mina mavonelo ya mina tatani Lehanyana va ri munhu loyi a nga ringanela ku va a fambisa commission a hi tlheleleni yana kantsongo lahaya ka loko mi sungula miteri ni nga ra mi landzelela timhaka leti ti nga humelela ka conference leya ya loko se xileti xa vona ku nga ri lexiya xa va namani Dickson Masemula a ku ri xona mara a xi vuyanga kahle a ni ri loko ku vuyiwa ka conference leya mara loko se ku ya ka national vo va khomiwaka hi va khomiwa kahle sweswo ni le ku pfumeleni ma vona vanhu vo fana na vo tatani Dickson Masemula na va tatani Soviet Lehanyana ku vi na nkarhi lowu a va nga vuyi ra vumbirhi tatani Soviet Lehanyana ka vusekretari yes vo lo tlhe va vuyiseriwa hi ku vona ku a va ri na vo tatani Castle Mathali loko ta disbandiwa province ya Limpopo a va ri vona matsalani wa yona ANC se loko ku ngheni va matsalani lavo tala va swi vonile ku ri a hi ri na matsalani loyi a ri kahle ngopfu se va va vuyisela na loko va humile a va zangi va lava ku tshama nhlangano na vona siku rin'wana Pulukwane va nga tirhi hela va kha va famba hi milenge mara a va zangi va lava ku ya kun'wani va ya va lwisa organization vo lo timiyelela va ti tshamela hansi se ANC swi vona ku hayi nkulukumba wo fana na lowuwani hi nga ka hi nga n'wi cukumeti na ku va khale tatani Soviet le a hi munhu wo huwa i munhu loyi va kotaka ku yingisela va tlhela va kota ku endla timhaka leti ti nga ntiyiso nemetweli but khensi swinene bootpad makwavo ni khensi hlayisekani ku dya ku engeta okay inkomo 0860 002 543 khumekaya timinete ku bila awara ya 12 nawe na ri teka riqingho rero andzaka leswi hina tindzimi palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula kamngana lona FM makomba ndlela makumembiri n'we timinete ntsayiri ku bila awara ya 12 un'wana miyingiseri loyi nhlekani Nhlekani Khalanga ni vayingiseri minjhani? Pfukele minjhani papa? Hlayisekile swinene Khalanga. Ai khensa swinene xikwembu xi kahle mani mi ri yini n'wini? Wena Khalanga a ni la ku vulavula hi mhaka ya airport ya ka Siyandhani ku ni vone sound bite ya nongonoko wa ngula ya vutivi wa vhiki leri. Ya. La hosi Siyandhani va ba va ku va khalakhatsa va ku project yo pfuxa airport liya yi ta mahlweni hambi ko ba lexi dumaku ku misava i ya vona kambe ni twa ni sungula ku va na ti-misgivings to karhi Khalanga hi yona mhaka leyi ku ni tlhele ni twa na muyimeri wa Bomba Investment Group a ku airport liya yi endliwe hi mfumo wa Gazankulu therefore the current administration yi hava a legitimate claim eka yona property liya kambe ntiyiso wa kona Khalanga i ku airport liya yi le henhla ka misava leyi nga hansi ka vulawuri bya vona hosi Siyandhani kambe airport a hi ya vona hambi yi ri misava liya hi ku ya hi nawu va hava ownership eka yona Ndabezitha so loko nghenelela timhaka ta matirhelo ya nawu a ni voni ku case leyiwani Ndabezitha va nga heta va yi wina
hi ku eka property ya state ku na milawu leyi faneleke yi landzelerisiwa khalanga loko ri na ti-economic opportunities to fana na ku yi revive hi ku fanele ku va na leswiya swi vitaniwaku it's an open bid process la van'wamabindzu lava nga na ku navela va fanele ku va declare ti-interest ta vona ku va swi navela ku va nga nghenelela eka process ya ku pfuxa airport liyani na yona leya localization hi yin'wanyana leyi hi nga yi sectoraka lani ku yi critical kambe loko ti-skills ti nga ri kona local hi koho la ku nga humiwaku ku yiwa kun'wanyana but leya ya ku bomba investment group yi ngo handpickiwa ku hi yoho khampani leyi nga fanela ku va ya pfuxa airport liyani handle ka ku va ku nyikiwa munhu un'wana na un'wanyana chance ya ku va endla a bid ni twa ingaku mhaka yo fana leyi yi va yi nga tshamisekangi so kambe kwalani kumbexani ni khomeni ku mi khoma nomu ku mi ta kota ku mi ta na tlhelo ri ku mi se mi hleketa yini kambe ni le ku languteni ku hoyi leyiwani a yi vangiwi na hi van'wani van'watipolitiki mingiseri ku loko swi fambelana na vona ve ri misava ya tihosi loko swi nga fambelani na vona va ta fika va mi byela ku ku na nawu la tikweni ku misava leyiwani yi le mavokweni ya rural development se swi nga leswi tihosi ko va ti-custodian hi loko va kha va tirhisa maendlelo lama ma mukwana wa xinyaya no kwalani i ntiyiso lowu mi wu vulaku khalanga very politics exist in every corner of human existence so va kona lava obviously depending ka ku va yime kwini hi nkarhi walowo va nga ta kumeka va karhi va kucetela vanhu vo fana na tihosi ku misava liya i ya vona kambe on paper a swi kona sweswo because ku hava hosi hambi yi ri yin'we la tikweni ra Afrika-Dzonga leyi nga na vun'winyi bya misava kambe lexi a ni lava ku ta xi kombisa khalanga i ku I was just thinking ku maybe lava nga kusuhana na vona Ndabezitha Siyandhani a va fanele va va advise properly because I think ku project leya ku pfuxiwa ka airport liya not all is lost lani nga hava na process yo karhi leyi followaku la na vona va nga ta va actively involved vona Ndabezitha kambe leya ku fane ku impose wa bomba investment group ni twa yi va yi nga tshamisekangi na approach ya vona lava bomba se ni sungula ku va doubt na mina loko ni karhi ni swi observer from a distance because argument ya vona ya ku property liya ya khale ka mfumo wa Gazankulu therefore the current provincial government a yi na control kumbe ownership ehenhleni ka property liya ni twa swi nyumisa loko swi ta swi huma eka khampani leyi yi claimaku yi na the financial muscle ku yi nga kota ku pfuxa property liya ku yi va operational full and kwalano yi nge pfumeli ku va ku mako hi mhaka ku swilo leswiwana swi ri swa Gazankulu se a swa ha ri swa Gazankulu swo wa leswo swi fana na miako ya leyi mfumo wu nga le ku lweni na yona mi nge yi le ku lutiweni no migangeni na le tindhawini hi mhaka ya ku va vanhu va ku mfumo a wu swi tivi kumbe ndhawu leya mitirho ya vaaki a hi swi tivi ku laha ku na a Giyani ku na tiyindlu tingani a Thohoyandou ku na tiyindlu tingani ta mfumo hambi ku ri xitandani sweswo swa ku taniya se yin'wana ya mintlhontlho leyi kumbexani hi nga langutana na yona i ntiyiso ngopfu khalanga because loko ho lava ku landzelela logic yaleyo hi nga vuya le ka ku the old Gazankulu parliament yin'wanyana ya miako leyi yi nga endliwa hi the former administration therefore ku va sweswi ku va ku ri yona the seat ya Mopani district municipality hi ku ya hi logic ya nkulukumba lava ve le ka bomba investment group swi vula ku muako luwa a wu fanele wu lo tshikiwa wu nga repurposiwangi ku va wu kumeka wu va wu kha wu endla ntirho lowu wu endlaka ka nkarhi wa sweswiwani ni mi twa mingiseri ni khensile tlhelo rero inkomu inkomu swinene a khensa poto wa mina 0860002543 emakumembiri nkombo timinete ntsena hi bile ora ya khumembiri nakona ku eAfrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM ku haxela twi hi xitsonga xa nhlawulo kuso sungula kusuka leni a studio 2A hi le Polokwane hlekani lo n'wana mingiseri lo hlekani Aye Khalanga hi pfukile minjhani papa hi pfukile mina mkhombo kwala ka Mashoto mi pamukala mkhombo kama swi na mhaka xikwembu xi kahle mi ri yini n'we ni kona na tola ni ri kona ri ka ku layini yo ni tsema a ni lava ku hi languta leyi Khalanga na swi vo karhi wa ko tsanana
ka lava va department ya health ku na muganga ni lava ku nyika xikombiso a ni sweswi a ni lava ku boxa mavito mara ku na muganga lowu nga na tliliniki already ivi va vuyaku va lava ku maka health center ka the very same village le already tliliniki va nga na yona ku ri ku na muganga leyi nga tlhelo ka muganga leyi nga ku tikeriweni hi tlhelo ra rihanyo so a ni swi tivi ku va ku langutiwe yini ngopfu kwalano a ni ngo miganga leyi nga kwala tlhelo ka la ku nga na tliliniki yaleyo yi tirhisa tliliniki yaleyo ku kuma vukorhokeri se leswi nge le ku ndiweni no hleketelela ni ri swona na ni vulavuleli vona leswi swi nge le ku ndekeni ku ngo va ku ri ku kurisiwa vukorhokeri bya tliliniki liya hi yo mhaka ku akiwa health center a swi le ku oloveni ni ta va a ni mo se kumbe ni nghena mhakeni kahle mari vona tiko ra hina ra ka Mashotha ya ku na tliliniki ka Magona a swi hi oloveli ku ya laha ka Magona hi mhaka ya ku hava public transport hi xona leyi sukaka ka Mashotha ya ka Magona ku na tliliniki yin'wana ya le kusuhi hi le mugangeni wa ka Makhuvele mara ka Mashotha ni ri kusuka ka Mashotha ku ya si transport yi kona kusuka ka Mashotha ku ya ka Magona ku hava mara kusuhi laha mo fayetela mi ta hele bya le va vhimba mkhwama se va kona la kambe va swa boha va kona mara a ni lava ku tshikelela leya ku hi fika njhani khalanga ku ri na tliliniki ka muganga wo karhi va aka tivelekwile ku va pfuneni hi ndlela ya kahle mara ka hala ku tlhandlekeriwa vukorhokeri byebyo ka muganga walowo ku ri ku na muganga leyi nga havaku vukorhokeri byebyo se la health center yi la ku ya akiwa kwihi a ku na mavarivari ma ku health center yi fanele yi makiwa ka Magona ka ha ri mavarivari a ni nge vuli ku ni swi tiyisisini ku ri ku hi na muganga leyi ku yi nga havaku vukorhokeri byebyo at all hi fika njhani kwalano I know ni mi twile kambe mina no hleketa ku i mhaka leya ku okay tliliniki leyi ya miganga leyiwani se a yi kurisiweni ku yi ta kota ku korhokela vanhu hinkwavo kambe lexi mi vulaka xona xa ku swa fana hambi yo kula ku ve a ku na timhaka ta ku ha transport kumbe timhaka ta vutleketi na swo se ntlhontlho hi ku anakeni munhu loko a ka Malamulele a swi talanga tlhavu ya ka Magona loko a lava ku ya a suka ka Mashobye se tithekisi ku ta ku ri hava na mi twisisa leswi mi vulaka swona wa ku nga lavi ngomngom na Mashobye se hava tliliniki yaleyo na Bevula wa ku nga lavi center ya Mashobye Bevula na ngomngom kuma kwa health center yaleyo kumbe ku kurisiwa tliliniki ya le C ku tlula ku ya kurisiwa a ku lavi ku na nhova laha xikarhi ka muganga leyi hi vulaka ya ngomngom Mashobye na Bevula sala hi le ku tikeni ma swona a D ku na tliliniki a H ku na tliliniki a Makuleke ku na tliliniki ni vulavula hi muganga ya Mashotha Bevula na ngomngom ku hava vukorhokeri byebyo ni mi twini so ku nga ku ya tlhandlekeriwa swin'wana ka swin'wana ni mi a yi twini langutisi kahle mhaka leyi nge se yi mamilenge ni mi twini 0860002543 bongi mahungu ya wara yin'we ta emisekwini Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM Komandela se timhaka hi leti mingisero wa mina hi ri namuntlha hi lava ku bula hi languta ka timhaka ta vugevenga hi ku angarhela ivi hi tlhe hi languta na timhaka leti ti nga kona ka timhaka leti ti nga koho loko hi kha hi languta ka timhaka ta vukorhokeri lebyi sukaka ka maphorisa hi lava ku ta twa n'we kumbe angula mi ku yini ke na hi timhaka leti ta timhaka ta vaceli va mugodi swi nga ri nawini na sweswo a hi ta tsakela ku va hi twa ku n'wangulo wa n'wina wu ri yini ka mhaka yeleyo hi ndlela yaleyo ku maendlele ya timhaka leti ta vaceli va mugodi mi vona ti kha ti fambisana na leswi swi va swi kha swi langutiwa hi ndlela yeleyo ke se hi sweswo mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela van'wani va vatirhi va le ka masipala wa Ekurhuleni sweswi hi vulavulaka va ya khotso na swo swi va swi kha swi fambelana na timhaka totoleto ta vukungundzwana se vanhu va muxaka wolowo ha va lavake loko mi va languta ma swi vona ku va tikomba ku a va dya kahle vanhu kambe kahle muholo wa ha ringani ni vula ku vanhu va ku mina ni hola ntlhanu wa makume a swa ha tirhi ya hambi ku ri maphorisa ya hetelela ya kumeka ya ri
eka a court makama tingisiwa hi milandzu ya vukungundwani hi ndlela yaleyo sa hi mutwanini mingisero wa mina kumbe angulamu ku yini ka mhaka yo yeleyo 0860 0025543 mi nga tirhisana mathebula dp@sabc.co.za ukayelele eka Afrika wa vulavula kuve loko xiyimo xi te tani a ku na susumeto wun'wana wu ndlaku ku ze swi fika laha MEC ku fana na ku kumbexani swin'wana swi hlwela na hi laha swi nga fanelangi ku swi hlwela kumbexani mi ni pfuna ku twisisa kwalano a swo va ku hlweleni Khalanga i right i ku hlwela kambe na van'wani vanhu lava nga kwala ndzi ka ndzawulo va hleketa ku va nga swi kota ku influencer swi ya ka Khalanga swi nga fanelangi swi ya kona se vanhu va ka hina hi ku pfa va swi tiva ku na un'wana munhu ni nge vuli mavito ma yena sweswi hi nga ze hi n'wi hlongola ka department sweswi ni nga MEC a ri ka xiyimo xa le henhla la i nga kuma ku sayiniwini a sayinisa na vanhu amutini swi famba mara swi hinde hi le ka mina mara ni nga vula ku a hi pepejerini swi nga ri swona leswo swi ri swona loko lavan'wani se va swi twa ku mhaka leyi se yi tshamisekile loko hi ku heyi hina hi sayinini na n'wina va ndyangu mi sayinini hi leswiwa hi kuma ku a ku nga ri va ndyangu vona lava va fanele va sayina kumbe lava nga sayina a va hanyi munhu wa swi endla sweswo hi mhaka ya ndlala leyi ni yi vulavulaka mara MEC vito rero mi nga ri tirhisa mi ri kuma kwini pepejerini Khalanga loko ku ri wo fane i ya hala hi ndlela leyi ivi munhu un'wana a harisa tihomu Khalanga munhu a lava ku tihomu ta n'hweti nga vuyi a ti vonini a ku byela ku ti tlhelele hala swi vula ku pepejela sweswo palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi ku timingiselo mina ku n'wangula we uri yini 35 timinete ntsena ku bela wara ya 12 hi lo mingisero nhlekani Minjhani Khalanga? botameni hi pfukile n'wina minjhani Hi pfukile ni vulavula na Jojo Kamshana. a hi bujo Ni la ku mi hlamusela Khalanga hi timhaka ta vugevenga bya maphorisa. Maphorisa va tinyike matimba hi swa vutsotsi na kwala Diepsloot kwalawani hi vona maxangu hi mhaka sweswi swi nga ku humeleleni. Loko va nghena ka fana lava xavisaka timhaka ta tinyawupe va fika va ku veri hi nyike R100 na swilo ende swo fana swo swa tshamisekanga mara va kha va tirhisa mhaka nawu mara mi nge ngheni moyeni bujojo mi sungula ku hemba loko mu ku munhu va fika va ku hi nyike R100 mi swi vonini n'wina sweswo a swona a va yi lava ka mani a va yi lava ka mani loko n'we mi ze mi swi twa va yi lava ka va yisa van'wanyana va xavisa ku susa nyawupe kwala byele kwala number 4 ni vula ku mi swi twa n'wina himpela va ku va lava R100 hi sweswo ni ri ku kusuhana na vona ni ku why mi endla swilo swa so ni ka mi hola mali swa vava Khalanga swilo leswi nga ku humeleleni ni byela ntiyiso kambe xivutiso lexi hi nge le ku vutiseni hina hi ri a hi ri va mani va ndla vugevenga hi ri hikokwalaho ka yini xiyimo xi hetelela xi va xa muxaka lowu maphorisa ya tikuma va tinghenelerise ka timhaka ta vugevenga ku za hi vutisa xivutiso lexi i mhaka ya ku a hi lavi ku mi ta hehla vanhu mi ku maphorisa va lava R100 loko hi ku hi lava vumbhoni mi ku mi hava hina hi lava mi vulavula hi leswi mi vonaka ku ngeti ku nga ku ri swona swi susumetaka ku hi za hi tikuma hi ri na maphorisa lama nghenaka ka timhaka ta swa vugevenga vana Khalanga mali va hola va nyikiwa se mi ta ku swi endliwa yini ku va va tshama kha va ku va lava timali lero bujoja wa swi tivi a hi pfumeleni ku bujoja wa swi tivi swi vanga yini a hi hundzeni hi kuma van'wani ke 0860 0025543 mi vona ungeti swi nga va swi ka swi vanga yini swiyimo swa muxaka wolowo ene hi nga rivali ku na maphorisa lava va nge le ku tirheni ku hi teka hi matimba hi ku tinyiketela ku fana na va Sejeni Mashava van'wana va lava ni va tivaka va tirhaka hi matimba se swa muxaka wolowo hi nga vi va katsa hinkwavo van'wani va hola no hola van'wani na ti-night shift allowance va ti kumi hi mhaka ku un'wana teka xiboho xo ka nga va hakeli sweswo swin'wana kambe ku nga va ku ri yini lexi ndlaku ku na vona va tikuma va phasaphasanini ka sweswi swa timhaka ta vukungundzwana i yin'wana ya timhaka leti hi vulavulaka hi tona a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi i nhlekani Butet minjhani papa mina hi pfukeni minjhani but pfukile swinene a khensa but ni kombela ku hlamula leya mhaka ya ti-illegal mining ya Butet xo sungula ne matiko ni kan cheka
matiko lama nga hundza kha mi ka research hi mhaka leswa illegal mining tsandzeka matiko mo tala mara South Africa is one of number 1 fana ko khulu so a nga tshama ku kombisa ku ebothet loko timayini leti va endlaka ti-legal mining leti hinkwato ta tiveka la South Africa xo sungula mfumo wa ti tiva timayini letiwani ku ri illegal mining yi endleka laha yi nga hi vumani so ebothet loko mfumo wa hina number 1 wo ti byela ku ri ka timayini leti nga laha hinkwato ti nga pfariwa a hi endleni procedure yo karhi leyi nga ta kota ku va yi ti gata mfumo wu nga swi kota ku endla sweswo bothet number 2 swi ta kota ku create mintirho swi hunguta na marifu la tikweni so mfumo wa hina loko wu tsandzeka ku va wu gada timayini leti wu ngo lo ti pfala wu ngo lo ti pfala mfumo wa hina sweswo swi endlaka ku vona ti-illegal mining letiwani swa mbirhi bothet kambe mi nga se nghena ka xa vumbirhi ma swi tiva ku ko fana na le Barberton mayini lowu a wu pfalangi wu le ku tirheni lava va zamazama vo ngheni hi hala lava van'wani va nghena hi hala leswi endlaka ku tshumba ri boxeka sweswi i mhaka ku lava vatirhi va le mayini a va nga vileli ku loko va ri ku tirheni kwele va hlangana na vazamazama vutomi byi ya mahlweni se kambe ve ri ku hehliwa ku teni na vanhu va le matikweni ya le handle se va lava ku kavanyeta na lava va nge le ku tirheni va tirhela muholo kwalaha mayini na lava va nge le ku tirheni va ri vo zamazama okay bothet na swi twa mara loko ku ri na construction yo karhi kumbe ku ri na development yo karhi number 1 ku fanele ku tholiwa security xo sungula swi komba ku ri security ri nga ku tirheli before hi sola lava nga nghena mayini a hi hehleni lava tirhaka ku rinda ka mayini walowo swi komba ku va endla ntirho wa vona mantswisa bothet loko ku ri mayini wu le ku tirheni sweswiwa ene ku kumela ku ri na vanhu vo karhi va nga nghena swi komba ku security company a endla ntirho wa yona because nawu wu nge pfumeli ku va ku ri na development or construction ku nga ri na security so a hi tihleni minawu wa hina hi rhwala vuhlamuleri ka varindzi va mayini ya le henhla so ni ku leti ko ti nga ri ku tirheni mayini a hi zameni ku va hi thola vatirhi ku loko ku nghena mazamazama hi ku ntirho loyi a nga tirha ntirho wa yena hi n'wi rhwesa vutihlamuleri because swigevenga bothet swi tele mara swi lava ku va ku ri na nawu wo karhi xa mbirhi bothet vanhu va loko va teka swiceriwa leswiya timayini tigolidi teto hinkwato va ti yisa kwihi va ti yisa kwihi mavona vanhu lava i timasiya vanhu mavona mi vulavula hi mhaka ya Al Jazeera bothet loko mi langutisa documentary leya kahle vanhu lava va fambisaka tigolidi leta a vo malambani i munhu loyi a tivaka tikhona hinkwato ta ku Dubai yi tshame njhani hi nkarhi wa fika kwihi na xavisela mans gold a Dubai u tikoti a hi vitaneni mkhwanazi ku mkhwanazi komba ya hoxa tihlo timayini mi ta swi vona bothet ku ri lava nga khoma timayini vo mani la cause maphorisa na nawu wa hina wo swi lava ku pfala swi ta pfaliwa hi 2 minutes sweswo mara va nge pfali cause va le ku dyeni bothet mayini golidi a yi si kun'wana na kun'wana munhu a wu ta ku swa ku yi kuma kwihi golidi yaleyo why va yi teka ka swi huma kwihi where is your mining right where is your mining permit mavona swo fana sweswo bothet swa auditiwa leswiwa weya njhenje kun'wana na kun'wanyana a wo nghena huma va le ku dyeni vanhu lavawa loko mkhwanazi o nghenelela lava hinkwavo ti-department of mining right mi ta swi vona ku ri ku na swi swo tala ngopfu swi nga ku endlekeni bothet la tikweni ni nge ti vuli vito cause na mi ni tirhanyana hi swona swo fana leswo ene leswi mi nga hlamuserisa swona matwala ku a mi swi hechi kambe xivutiso ku ta va ku loko se hi ri ka xiyimo xa muxaka lowu ku ka ku ri na ti-kingpin leti ti nga ri ku landzeleriweni swi vula ku leswi nge le ku endliweni ku fana na sweswi ku nga khomiwa ku tlula kulomuya ka 200 ya vanhu a Barberton ko va ku heta nkarhi bothet tiko ra hina ri bolini va vona timafiya neto a ti nga ri Zimbabwe ntsena le Dubai na kwala tikweni ra hina ti le ku humeni tigolidi bothet a hi sala number 1 mi ta hlamba va khome xibamu xin'wana xikulukumba ngopfu u xi kuma ku i mani munhu xibamu lexiya malambani o ti tela hi ku voxa u xi kuma ku xibamu xa AK47 ene na kwala ka ku hikokwalaho ka yini swi tikomba ngeti nsuku lowu wu laviwa ngopfu hi vanhu va le handle a ni tivi kumbexani tiko ritsongo ro fana na Lesotho ri rhanga mahlweni ka vanhu lava va nge ri ku kayakayiseni Afrika-Dzonga ivi ku ta na le Zimbabwe hi ku hambi i ri ka Manchis kumbe i ri ka Madonsi wa hlangana na vona vanhu valava va le Zimbabwe va le Lesotho swi vanga yini bothet
i timafia so ni zame ku vula loko na sungula timafia bote ta ti tiva timayini ta la South Africa leti a ti nga kahle ti ngo pfaliwa phela loko za ku pfaliwa mayini bote a swi vuli ku ri mayini leyi ya ha ri hava swicelo number 1 ta kuma ku ri a va landzelelanga va te ta yi audita mayini leyi va kuma ku ri ku na problem yo karhi so timafia letiwa ta ti tiva timayini leti nga na swicelo swa kahle so va hi fana lava nga henhla hikuva a ni va na maphepha mo karhi ku okay ka Mninginisi ka Mapuve ku na mayini ya swona so fambani leyi so va rhuma vanhu va Lesotho cause xo sungula va le Lesotho botet va a va na maphepha mo karhi na loko va khomiwa va tlhela va cukumeteliwa kwele Mduku va tlhela fambani kambe Mduku and va hisala va botet no mi byela ni tshama nhlangano na n'wanyana a ku hi siku o swi kota ku ndla 20,000 mayiko mali leyi tele njhani botet mfumo wa hina wu nge ku nyiki hambi Anglo American yi nge ku nyiki 20,000 hi siku so shabu hi loan na yena vo duma 20,000 ta nyiki mali ta n'wina Khalanga tuma swona ku ri ku famba yini Khalanga na mi twini nawu hi tiva loko mfumo wa hina wo thola ti-private securities ne a serious ti ko ti nga respecteki any politician ti tirha ntirho wa tona mi ta swi vona ku ndleka yini ku hava tiko ro bola ku nga ri hava munhu loyi a nga nkulukumba nga involved botet ku na un'wana wa nkulukumba wa maphorisa so loko va nga tshama va swi vula mara i reason a nga ha ri kona sweswi va ku misa luya ka mhaka leya swicela i involved that's why ku nge khomi munhu na siku na rin'we loko hi nga tirhani tanihi tiko ku no kombela mfumo wa straight loko va nga swi koti hi thola ti-private company leti nga ta tirha hi ku private company loko yo tsandeka va ta hehla va ku yi tsandzekile so mfumo wu ta hehla hi mani ni mi twini bota bota mina kheseli tlhelo rero 0860002543 i khume ntlhanu timinete a yi sep awara yan'we mahungu ya misava hi namo wa bongi n'wamun'wanati Maluleke va ri SABC Sport yi ku tisela Chasing the Sun leyi i documentary ya ntlhanu wa swiphemu ya dyondzo kumbe ya gondzo ra swipano xa rugby xa Springbok leyi nga ta andlala hinkwaswo kusuka ka lomu xipano xi sunguleke kona ku fika laha xi nga va tinghwazi ta matiko ya misava hi lembe ra 2019 documentary leyi yi ta sungula hi ku haxiwa hi siku ra 13 ra n'hweti leyi nga hundza hi hafu ku bile awara ya nkombo ni madyambu ka SABC 2 va nge ri hlalela documentary leyi sonta un'wana na un'wana ku ta twa hi xitalo matimu lama va nga tlhela u kota ku vona swiphemu hinkwaswo swa documentary eka app ya SABC Plus nkarhi wihi kumbe wihi hikokwalaho kumbe hinkwako lomu u va ka u ri kona leswiwani ya i mahala va nge u nga kayeli documentary ya Chasing the Sun sontolo hi hafu ku bile awara ya nkombo na madyambu eka SABC 2 va nge va na xiphemu xa matimu loko hi tinyungubyisa hi vuhaxi lebyi byo hlawuleka mina na wena hi laha Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula un'wana muyingiseri hi loyi hi mamukeri ka Munghana Lonene FM nhlekani na sho mi Khalanga Mpfukeni hi pfukeli papa minjhani n'wena hi pfukile but a khensa i ku khensela comrade Lesanyana Soviet ka ku va na ngweni ka ad hoc committee leyi va nga na yona ku na marito lama mi nga ma vula muhaxi a ni nga loko tlhaveletela ni ta swi kumela siku ni vulavule marito man'wani ma na ntikelo swinene ku na vanhu lava va nga lahlekeliwa ka 3G xana i yini xi nga endliwaka ku kopela leswi nga humelela ka vakulukumba lavaya na va kulukumba masimula ta swi kombela siku muhaxi ni kombela ku nghenelela ya ku i yini swi endlaku ku maphorisa va tikomba va kha va khomiwa ya va kumeka va kha va nghenisa mavoko kumbe hi nghenisa mavoko moni ku hi nghenisa mavoko laha hi fanele hi nga nghenisi kona hi hetelela hi khomiwa hi lahlekeliwa hi mintirho minkarhi yin'wana loko ya phila hi nga vuya loko ri na nkateko a ni swi vuleni muhaxi ku a swiphoriseni ku na leswi vuriwaka ti-parade ha tsundzuxana kumbe ku kayidzana minkarhi ya ku tala loko hi ri paradini ku swa ku fana na leswi a hi fambeleni kule na swona hi mhaka ku hi le ku swi voneni swi le ku va humeleleni van'wani va makwerhu lava hi tirhaka na vona problem yi nga kona hi leyi maphorisa va ku tala kumbe van'wani va hina we think kumbe hi hleketa through our uniform ku nga ri mabyongo lama xikwembu xi nga hi katekisa hi wona why ni vula so muhaxi
maphorisa man'wana loko va mbale yunifomo va dinga ku hava nchumu wu nga va humelelaku hambi vo endla leswi swi nga huma endleleni leswo ni veka ku mhaka ya ku van'wani va hleketa hi yunifomo leyi hi va ku hi mbaleni kumbe hi ti-anstelling kumbe leswi vuriwaka appointment certificate leswi hi va ku hi ri na swona se ingaku a ku na swo biha swi nga ta ku humelela hambiloko wena i nghenisa voko ra wena kumbe nenge wa wena endzeni ka vubihi hi swin'wana swa kona swin'wana hi lava ku kumeka hi phikizana hi hanya vutomi bya ku phikizana vutomi bya ku phikizana hi ndlela yihi muholo wa munhu hi wona wu gayidaku ku ni kota ku fikelela laya a ni koti ku fikelela swi vuriwa to live within your means. So if you want to live beyond your means hi laha i heteleliwa hi mihleketo ya ku kumeka i endla leswi nga ta kumeka swi ku nghenisa gozeni but subconsciously mi kumaka swi kona wa swi tiva ku kambe loko ku humelela leswi ni ta lahlekeliwa hi ntirho bond house leyi ni nga na yona loko ku ri ke ni na bond house yi ta kumeka it will be at stake yi nga ha no possessiwa movha ni nga na wona u ta kumeka wu ri possessiwa vana ni nga na vona swikolweni ku nga humelela leswi na leswi mara na ku va hi nga gayidani ngopfungopfu hi fanele hi va straight and stand loko ni kha ni tirha na munhu ni kha ni tirha hi vhele no fanele ni swi tiva ku ha tsundzuxana hi ku hatlisa ni tshame ni tirha na mihisa un'wana na ha tirhi na yena ka shift sweswi i huma a vembe mihisa loyi a ku ri na swin'wana a swi endla mara under the carpet mara hi swi vona ku no man mihisa loyi ku na leswi a swi endlaku na vanhu vo ondla swilo swa ku homboloka ku yiva movha na yini ni n'wi tsundzuxa mina ni ku hosi ya mina vanhu lava sweswi i va vona ku va ri vanghana va wena loko ntirho lowu wo ku helela a va nge ri vanghana va wena ene nga endli swilo i kha i tirha na mina sweswo ni nga ta kombisa yini loko i vona munhu loyi ni tirhaka na yena a kha a endla swo ku huma endleleni ni tsundzuxi ku no ways a ni nge tirhi na munhu wa ku fana na wena loko a ala you go to your commander i kota ku vulavula na commander kana a tirhi na munhu wa fana na loyi mhaka ku i ta ni hi serisa masimu lama ni nga tshemba wona so hi swin'wana leswi laha xiphoriseni swi nga ku humeleleni muhaxi ene vanhu vo tala maphorisa ma ku tala va ha ta khomiwa lava va tinghenelerisaka ka timhaka ta swilo swa ku homboloka ku nga corruption fraud na hinkwaswo sweswo leswi kulukumba mukhalabye a nga swi vula muhaxi hi xinghezi swi vuriwa ku hi opened a can of worms hi lero ku ta humelela swa ku tala ngopfu leswi swi nga ta tlharisa vanhu loko ku kumeka kha ku landzeleliwa hi ndlela leyi xiphorisa xi faneleke xi tirhisa swona maphorisa va fanele ku tirhisa swona ene i ntiyiso va kona vanhu lava a sukaka ni ya ku ntirhweni ni nga ri na miehleketo ya ku endla corruption na swi tiva ku na ndyangu I got a wife na vana vanharhu na leswi ni faneleke ku kumeka ni kha ni sustaina la vuton'wini yes so but maphorisa a hi pfunekeni loko u vona munhu loyi tirhaka na yena a endla swo karhi swo makeleni ni khona ti no ways a hi nge tirhisi leswi hi wo ntirho lowu ni nga tshemba wona lowu a ku na un'wana ni nga tshemba wona ene hi nga vi na vunghana na swigevenga hinkwaswo sweswo so hi swin'wana leswi a ni nga ta swi kombisa ka nhlekani wa siku ra namuntlha ku hi va voni maphorisa ma 10 ma nga khomiwa la ebenvilton va la Germiston namuntlha sweswi hi vulavulaka swi ndeka tinghezi va nghena ka doko va tengisiwa va lo kombela tidini na hinkwaswo sweswo mara leswi swi nga kona miehleketweni ya vona loko i ri na yindlu wa swi tiva ku swin'wana na swin'wana swi ta humelela hi yindlu swin'wana na swin'wana swi ta humelela hi vana va vona xikolweni loko keni hi va yisa ka swikolo swa ku humesa timali so vanhu vo fanele hi swi tiva ku hi fanele hi va subconscious ka ntirho wun'wana na wun'wana ko va ku namuntlha hi vulavula hi xiphorisa muhaxa ni khensa nkarhi lowu mi nga nyika wona swin'wana kesini 0860002543 nakona ku eAfrika ku lo sala timinete ta nhungu ntsena va awura ya 10 hlekani ka kesini n'wina mi nga yingisela kwala ka movha ya manyunyu ma vona movha ya ndzi tshama ni khandziya mara rito ra mina ra kha ra jikajika na n'wina na kheswo swinene ku mihlawule munghana Lona FM nakona ku eAfrika wo vulavula ka xitichi lexi wena vuri yini kwala u nga kona hi ndlela yeleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi hlekani Nhlekani njhani? Botameni ni pfukeni n'wina minjhani? Pfukile ni kombela ku khoma leya vazamazama leyi bot me la ni tshama ko la ni tirha ko moni ku la ni tirha ko khalanga vazamazama hi vona masiku hinkwawo ende xiphorisa xa nghena kwala xitarateni xi teka cold drink masiku hinkwawo vanhu valava a va khomiwi va dya hi vona maphorisa mi fike njhani kwalano
ka ku maphorisa va khomi kumbe maphorisa va dya hi vona mi fike njhani? Okay, swi so Khalanga maphorisa ya Benoni a ma tshama khoma vazamazama loko vazamazama va khomiwa ku fanele ku va na arrangement kusuka national and a va yi byeli Benoni ku ri hi ta va hi ri na operations loko va byela va thipa vazamazama and then va kota ku baleka va nga ha yi ntirhweni siku rero loko mo zambona va khomiwa hi xipano a yi nga informiwanga police station ya le Benoni and the surrounding so swi tani ni vulavula ni nga tilumi Khalanga kambe xivutiso ku ta va ku ri ku hikokwalaho ka yini va fanele va tirha na vazamazama hikokwalaho ka yini va fanele va vanhu lava va pfunataku hi ndlela yaleyo? I vukungundzwana ni corruption Khalanga ku na swin'wana na greediness mali a yi nge pfuki tatisaka a yi nge eneli se va khensa leswi va swi kumaka switsongo va lava ku huma ku sweswi va vulavula ntirho na va lava ka hina plus lava ka hina va tale ngopfu la xifundzeni va Gauteng vo va tirhaka ni twana van'wani va complain va ku hayi nga ko thoriwa vanhu va le Giyani ni n'wana n'wana vulavulaka Xitsonga va ri huma Giyani so swi tani Khalanga tiko loko hi nga ri rhandzi to ri onha hina hi hexe na xin'wana because timayini leti ti lo pfala hayi ku ri a ka ha ri na swicelwa swi koho mara mi ta kuma ku ri hi ku ya hi commercial mining a swa ha ri profitable mara va lava vazamazama va ti endlela kwalaho va celacela va yi kuma mali hi ku vazamazama vo dodomana na tipiki na masaka na yini hinkwaswo na a swi fani na lava va nga ta lava michini na ku landzelela milawu ku nawu wu fanele ku loko yi cela hi ndlela leyi i tlhe yi lunghisa hi ndlela liya precisely Khalanga na tindlela ta safety ku ri la i ta fanele nghena imbalele swo karhi vo biwa hi marizi va titliliniki na swibedhlele swa kona va vaviseka masiku hinkwawo and a ni ma swi ta ku xibedhlele kumbe tliliniki va nga tlherisi swi ta mara hi mhaka i va hlampfa hi vanhu lava tirhaka ku chela swilo leswi and a va na mhaka they have nothing to lose Khalanga hikuva va huma vuswetini so va kota ku hlayisa mindyangu ya vona va huma koho hi swona swicelwa leswi so kuve hikokwalaho ka yini va hlampfa ku va vo va tivaka ku loko va no i mhaka ya ku munhu wa le Afrika-Dzonga wa chava ku khomiwa wa swi ta kota onhakeriwa nako a hi na xona xivindzi xa ku famba ya cela mugodi hi ku swandla i nga vuyi na ku vuya hambi mugodi lowu nga le nawini vanhu va weriwa va nga ha vuyi ma swi vona swi njhani loko va ku sayina xitifiketi xa rifu loko endla leswiya ende hina hi na xona ni mi twini vutomi mkhensi enkomo 0860002543 i mune timinete se bawara ya 12 nangona ka Africa wa vulavula khensile swinene n'wina mi nga ningisela la ka matsakali laha khensa swinene nangona ku Africa wa vulavula n'wana khani vutsoka si mhaka liya ya lowu yi helele kwihi luwulu wa makhaniki anti muhumelerisi ve le ku tirhaneni na yona a ni ngo swi ta vula ku everini swi ta vula ku va masipala wa Collins Thabane hi vo va fanele ku va ta hlamula ku ring road leya le Jimmy Jones ku endleka yini hi yona se loko va hlamurile va ta hlamula kwala mi ta swi twa ku endleka yini hi ndlela yaleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhlekani hayi njhani buti wa mina yi pfukile n'wina minjhani okay a khensa buti me nkombela ku nghena ka leya maphorisa enkomo buti wa mina maphorisa botiphethe i nge swi koti ku khoma munhu loyi i tshamaka na yena na madamu mi nwa kwa ndhawu yin'we ma swi twisisa maranya a ni swi twisisi inga hi leyiwani maphorisa lama i vanghana va hina so loko ku ri vanghana va hina swi simple na ku va loko munhu a endle nandzu a humesa xo karhi a ku ha khoma kwalawani na a kha a khoma va khomiwa vanhu va fika va chiciwa a patwini va nga fika police hi ntiyiso ku maphorisa ma khoma man'wani hayi hinkwawo nge vuli ku hinkwawo bose mi ri maphorisa va khoma munhu va n'wi chicha patwini mi vula yini ni hlamuseleni nyana kahle ni kota ku swi twisisa la loko vulavuleka swa boha hi chika patwini swi ya hi ku wa vulavuleka na mi vula yini a ni mi twisisi loko wo va yi onhini i ri na mali a xikhwameni ne swi nga endleka i nga ni nga fikangi ni le polisi so swi endla ku ri va hlongoriwa vanhu lava ende tikesi tin'wani vanhu va ti endla van'wani va ti vona va miyela na swona va nga fikisi loko hina
as vaaki ho kota ku ri xin'wana na xin'wana lexi xi vonaku xo biha hi maphorisa hi ripota kwala hi nga ta ripota ko kumbe ka ti-station commander swi nga olovisa swilo hina hi tlhela ku hi tipfalela hexe maphorisa mi le ku onheni ntiyiso na loko va khomiwa a swi leswi hlamarisa un'wana na un'wana wa swi every day ku na maphorisa mo karhi lama tirhaka hi swilo swo karhi ma nga hanyeki swona a hi hinkwawo ka wona mara vo tala hi lavo ka va nga hanyeki swona especially malama ma-SAPS lamona lavakulu hi ndzi vulavule hi vona va tirha ku fana na example la yilimi lawani loko va 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 fikile vo TRT na yini va tirha va vona nampundzu va ka va tirha va fana va ka va tsutsuma strong why va nga tsutsumi loko ku fika lava hina mara himpela va tsumiwa la yilimi mamtakuna ku ri hansa ngopfu va ka va ya hala na hala mara va ku fikiya hina vhena va swi tiva ku va tiva na njhani vo tiyimbelela va endla leswi va endlaku Nemetwini buto mani khetsini na khetsini buto inkomo buto vele hlayisekana maswitwa veri loko ku fika vhene yi tsariwe ku vhata ri fana munhu o tiyela loko ku fika lava va TRT kambe lava TRT hi lava va njhani hi lava va bereta kumbe hi lava va ku vekeriwa exilo lexiya xo tshuka lexiya kumbe hi lava beji leyo tshuka TRT va veri loko ze ku fika vona ku tsutsumuwa ku yiwala na hala mara van'wani ko hidane ai va tiva la i awara yan'we henhla ka nhloko bongi n'wamungwana timaluleke yi yime ku lunga ku yini ka mahungu ya misava mina ni khalanga Pat Mathebula na ri teka riqingho rero endzhaku ka loko se hi vuya mahungu ya misava hi ta bula na vasapu hi twa ku vo va ri yini hi timhaka leti ta ku va man'wana va swirho swa maphorisa va khomiwa hi tlhe hi bula na kambe na Brigadier Donald Mdluli hi bula na vona hi languta ka timhaka ta mazamazama leswi nga le ku endlekeni le Barberton kambe sweswi bongi n'wamungwana timaluleke hi loyi na mahungu ya misava ya awara yan'we ya bongi Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula Rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi Hlikani Khalanga na Ncintani ka Afrika wa vulavula mina Francis kona kwala Pitori Makaunyana ku hlamula swivutiso swa n'wina i ku ri swi vangiwa yini maphorisa ti nghenisaka vugevenga hleketa swa ku na ya van'wanyana va maphorisa lava kalaka va nga ri na vutivi va ka kumangiki proper training ya xiphorisa so na corruption yin'wani ho chaka xandla ya ku ze yi endla ku ri maphorisa va ti nghenisaka vugevenga va teka ticoco va nga landzeleli nawu ve le ku landzeleli nawu hi ku hetiseka se swin'wana swa swivangelo leswi endlaka ku ri va ti nghenisaka vugevenga se mina ni ta ku nawu a wu va xupuli inkomu swinene hlikani Khalanga Mathebula ni ta mi byela mhaka yin'wani leyi endlekaku hi maphorisa kumbe a xiphoriseni ku na kulukumba van'wani Ibrahim Misalwani vanghana swinene eka hi vuya swin'we Misalwani u kota ku a ri off va nga ri ku tirheni mara u na radio la ka yena la loko hambi patlo u na radio mi kuma ku so vo tirhobari ti-hijack ku hijack movha ye u kota ku volela swin'wana a radioni swi yingiseliya ku a ndhawu yo karhi byela Misalolo ku a nga yi ku a ya ku a hawela hi foni a swi tola radioni ku endhawini yo karhi ku yivi movha yi ya ku yiva sweswi ndhawina so yo foni munhu ndhawu yo karhi va pfalini a nga ya kwihi mina loko se a dorobini ka ndoda kasi kahle ku tirha xinjhani ku bot mi la mali mi jona ntanku wena u byele sweswo phorisa straight se mina vheni ku anta kwini ku munghana mina to va ni pepeza va banom ni wa kusona yena bot pet na muhumelerisi enhlekani lowunene maphorisa kahle loko ku kumeka ku ri na timhaka ta vukungundzwana na ku tekateka timali a swi sunguriwi hi vona swi sunguriwa hi hina ti-driver ta timovha hina vaaki loko va fika va vutisa ku a wu bohangi bandi va ta na buku liya ivi wena u humesa mali
sweswi hi jikini hi komba maphorisa hi tintiho maphorisa hi vona vaakatiko hi vona vaendli va ku maphorisa va teka mali hi vona va nga sungula swilo leswi ku loko va munhu a endle swo ka swi nga ri a nga dirayivhangi kahle swi nga ri movha yi nga ri kahle hi yena a humesaka mali a nyiketa phorisa ku phorisa ri nga n'wi tsali hi ku phorisa na rona mali yi nga mali ka u ti tekela ta ku yini n'wana wa vanhu na yena a xotaku hi swin'wana le ndlwini ku hola wa hola mara muholo mativa mi ni nga mi nyika 90,000 vo phete ma ta lava increase inkomu hosi ya mina mi va na nhlekani lowunene hayi ni mi twile but Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. La a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. tiyitsuminyisela umngana lona n-FM South African Police Union va la ku angula ka timhaka leti ta ku van'wani va vo va khomiwa hikokwalaho ka swihehlo swo hambanahambana hi lava ku tatwa nkulukumba Lisiva Thobagale hi vo hi lava ku bula na vona. Motlhompehi, good afternoon and welcome to Mngana Lona FM. Nhleka and greetings to your viewers. Thank you for hearing us. I'm sure, maybe let me start from the beginning and ask you as Sapu to say, what were your reaction or what happens to be your reaction as and when you see some of the members of the SAPS get arrested for allegedly being involved in criminal activities? No, clearly we get concerned as a union when any law enforcement officer, not only SAPS members, get to be arrested on allegations that has to do with criminality. And we also stand on a principle, which I know you know it, my brother, that we do not condone any form of criminality. And we also ensure that as we don't condone any form of criminality, we are also cautious to say members should not be judged based on allegations, and the rule that says everyone is innocent up until proven guilty by the court of law, and further processes should be allowed to be followed through so that we see the outcome of those types of cases. But it is a concern to us when police officers are arrested on such allegations which clearly involves criminality. And do you try as a union to try and dig deep and say what could be at the heart of it all? What could be leading or luring policemen and women or law enforcement agencies and or personnel to do that? Firstly, the job of being a police officer or a law enforcement officer is not an easy job. You come across different situations which in most cases, I mean, it also represent members. In most cases, you may find that, more especially when it comes to the drug busts or the drug raids, where those who are involved in such activities, they use the modus operandi of coming with allegations against police officers, and so that those police officers don't go and raid them because they want to continue in operating as cartels in relation to that. So we are putting it in that way, and we have seen such. That's why we are saying that police officers must always, do their job with due diligence and make sure that they remain, steadfast in doing that. And yes, in some cases, some you find that some are indeed found to be wanting. But what matters most is that when you are a police officer, definitely when you do your job, at times you do get targeted, more especially when it comes to issues that really involves things that you are not expected to be doing, even if that is not the case. Now I'm looking at policemen and women, law enforcement personnel. What does this kind of allegations, as and when they surface, do to the image thereof? Yeah, definitely the image of the organization or the image of the law enforcement fraternity at large, it remains to be compromised when those types of incidents do come back. So it really puts the image, and it also has a potential to bring a drift
between the public trust, especially when it comes to the trust on the side of the public and the police in this regard, which we've always been mentioning that we worked so hard in order to deal with the issue of trust, and we continue to work so hard to say the relationship between the police and the members of society is important, and we need to uphold it at all times. As we conclude, Ntate Lesiba, from time to time, unions are alleged to be those that are there to protect even perpetrators and or the people that are found wanting in certain instances. In your own organization as a union, what kind of programs, if any, are you having in order to see to it that your members do not fall or find themselves in this quagmire? During the 2022 National Congress, which was held in Polokwane at the Ranch Hotel, we took a resolution that speaks of revolution against drugs, corruption, and gender-based violence. That it starts with us as the working class. And in all our engagements, when we have station meetings, we always make sure that we keep on reminding our members to say that we should not be the perpetrators of the very same type of the pandemics that we say that we are fighting against, more especially when it comes to the issue of drugs, being it gender-based violence, being it any form of criminality, which includes corruption. So that is the role that we are continuing to play. And further to that, there is no one who can stand and say somebody is doing wrong things if that person, is still alleged to have done something like that, and up until such time that they are found guilty internally in the internal processes, or they are found guilty by the court of law. So that notion to say that the unions are protecting people who are guilty of such, because the union is carrying a responsibility to represent members in terms of the Labor Relations Act, as we are then formed for that purpose as well, to be the workers' representatives. Some are even saying, the reason why some police official or law enforcement agencies and or personnel do crime is because of the money. Is the money that they're getting enough? I know I told you I'm done, but it just came to my mind that they were complaining about the money, salaries. Unfortunately, we still have disparities when it comes to the salaries of law enforcement officers, more especially police officers of SAPS in this regard. To say when you compare them in terms of the standards of the world, they are low, they are paid quite lower salaries, which we keep on working hard to improve such. But remember that being a police officer is a calling that one has answered to. So there is nowhere where one can come and say, because I'm earning such, then it means that one has to be involved in any form of criminality because of the oath that one has taken. It is the one that remains to be supreme. And we continue as a union to fight for their conditions of service, issues that has to deal with bringing, more benefits and even more money into the pockets of the workers, because that is what we are striving for, and to make sure that they are also living comfortably as they are the members of society. Motlhompe, ke lebole Minane inko. So mingisero mkana non FM kulukumba Lesiba Thobagale basuka ka SAPO, South African Policing Union, lava vangere kulavuleni timhaka ta matitwele ya vona ku khomisiwa tingana hi xiyimo xa muxaka lowu wa ku va van'wana va vona va khomiwa hikokwalaho ka swihehlo swa vukungundwana kambe hi nga rivali milawu ya Afrika-Dzonga yi ri munhu un'wana na un'wana a nga na nandzu ku kondza voniwa nandzu. Se swi nga leswi hi nga tsutsumeli ku swigevenga, hi nga tsutsumeli ku lava nga onha, hi nga tsutsumeli a hi languteni ku un'wana na un'wana a nga na nandzu ku kondza a voniwa nandzu. Swin'wana swa leswi a va kha va vulavula swo se ni ku tanihi nhlangano wa vatirhi ke ku na leswi mi nge le ku swi endleni ke n'wina ku tiyisisa na ku vona leswaku ku hetelela ku va na ku va na vatirhi lava nga va tirhaka hi ku tiyimisela na ku lava ku vona na ku fikelerisa xiyimo xa ku vona leswaku mbangu lowu va tirhaka wona i mbangu lowu pfumalaka timhaka ta vukungundwana. Va nge ri
hi ve na nhlengeletano leyi nga va na yona leyi nga khomeriwa kumbe yi rhurheriwa a Polokwane ka yin'wana ya tihodela va kombisa ku timhaka ta ku kwalaya hi twananini ku a hi lweni na timhaka ta vukungundwani timhaka ta madzolonga ku ya hi rimbewu hi ndlela yeleyo se vengeri swi sweswo hi va hi kha hi swi languta hi tihlo rorolera leswi swa swihehlo swa ku n'wina mi ri hina hi yimelela vanhu na hambi va onhini ko va swihehlo ntsena hina hi ri hi yimelela vanhu tanihi sweswi hi nga yimeri va vatirhi swin'wana swa letseva va vulavula hi swona se va ku timali tona hayi a ti nelangi hi yo mhaka hi ri ka xiyimo xa muxaka lowu wena u ri yini ke hi laha hi nga tsakela ku twa wena brigadier Mdluli Donald hi ta va hi kha hi bula na vona sweswi hafu ku bila wona ya khume hafu ku bila wona ya khume na ri kwala ka Munghana Lonene FM a ni ta ka tinhlokomhaka ta mahungu leti nga tatana hlulani Fanwell Magayisa sa hi ku tumingisela mena ku khometi timhaka hi ndlela yoleyo n'wina mi nga n'wamabindzu kumbe mi nga na bindzu kwala mi nga kona mi nga chavi ku tihlanganisa na hina ku endlela leswaku hi ya mahlweni hi mi dumisela bindzu ra n'we ku fana na hi laha hi dumisaka mabindzu ya van'wani ha koho hi ndlela leyi swi olove ngopfu a swi zo swi durha ku fika kwalano mativana a hi yeneni mahlweni hi ndla tani hi yo mhaka hi ku Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Afrika wa vulavula yi kona ku ta korhokela wena. Ku na vanhu kumbe ku na vana va ka hina ngopfungopfu lava nga le swikolweni va nga tirhisiwaka ku va fambisa timali ta vugevenga scam va fika munhu va kombela va ku hi kombela ku hi tirhisa akhawunti ya wena ku na un'wana fanele ku ni hoxela mali ivi se hi pfumela loko endla sweswo hi fambisa mali ya vugevenga ku fana na leswi van'wana va vulavulaka va ku hayi kumbexani se Lieutenant General va nga va kha va voyamela ka timhaka ta tipolotiki General Mkhwanazi loko a kha a endla interview ya yena tolo a ri na vumbhoni kambe vumbhoni ha swi tiva leswaku vumbhoni bya testiwa ka court of law hikokwalaho ka yini ngoma ya n'we yi nga pfumeli ku fambisana na khalandara ya xikolo kokwana hi swo leswi swi nga hoxeka sweswo hi ku hi teke vanhu lava va nga yi tiveki engoma ku ve xihoxo leswaku va teka khalendara ya xikolo va yi compare swa ku fambisana na mhaka ya ngoma swi nge suki swi fanele kokwana Khalanga Pet Mathebula eka Afrika wa vulavula 12 to 2 musumbhunuku ku ya fika ra vuntlhanu ntsena eka Munghana Lonene FM makombandlela makumembiri mona timinete ntsena hi phile ora ya khumenari nongana ka Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM akhensa swinene loko hayi lo mendleve kwala u nga ni yingisela miriko kunjhani mingiselo mina la Kildela kun'wana ka tindhawu leti hi swi tivaka ku mi yingisela hi ku hiteka hi ku tsaka nseketelo wa n'wina u khensa swinene yana ni mahlweni mi yingisela ne la Kildela kambe hi amukele ni nga ni mi yingiselelo nhlekani Buthethe njhani pfukile njhani na hi pfukile okay ndza ku kandziyaka le ya maphorisa na vukungundzwana but mara a ni kombela ku ni rhanga ni hundza hi laha leyi nga humelela hi weekend ku nga ya vandla leri fumaka hambileswi ri nga fumeki ri roxa ra ANC a yi ri na nhlengeletano ya vurhangeri bya vona leyi va yi vitanaka NEC so nhlengeletano leyi a yi fanele yi khomeliwe eBeachwood Hotel eBenoni so ku fike ku va na swivulavulo swa ku ri a va afford ka venue liya ivi va kuma yin'wana ya vumbirhi va rila na kona va ku no a yi na tihitara hi ka titimela and vandla hi roxe a ri na mali ya ku xava swakudya or na leswi va nga ta swi yini kwalaha ti-refreshments and beverages so ni tivutisa ku vandla leri hi fumaka loko mi languta ka NEC ku na vonkulukumba Gwede Matashi vo DP vo president hinkwavo vanhu valava hinkwavo loko va languteni i van'wamabindzu lavakulukumba lava hi va tivaka laha Afrika-Dzonga xana va tsandza hi yini ku va va famba nhlengeletano liya ku ri okay mi ni ta humesa 100,000 na hakela swakudya un'wana ku ni ta humesa 100,000 na hakela hotel so hi tivutisa ku no vufambisi bya hina tiko ra hina ri le mavoko ya kahle na loko vandla ro fana na ANC ri hluleka tibuku ta rona ti nga basangi ri tsandzeka ku ti hakelela swilo swa rona so loko hi langutini kwalano ku hi le ka vufambisi lebyinene na vanhu lava hi fambisaka va hluleka ku tlilina le ndzini ya vona leyi va tshamaka koho ku sungula so va ta swi kota ku fambisa timali ta tiko na leti ti fambaka kwalomuya ka mabiliyoni ya tirhandi va karhi va tsandzeka ku fambisa laha kutsongo va rhangelaka koho na so loko ni vuya la ka leya maphorisa
ka maphorisa kambe loko ma ha ri kale loko ma ha ri kale i ncini xi ndlaku ku mi va na ku chava mi vula ku mina loko a kaya sweswiwani ni nga swi koti ku fambisa mawayawaya lama hi hlengeletaka ku ekaya ni nge swi koti ku ni ta fambisa mawayawaya ya Munghana Lonene FM hi swona vulaka swona hi swona ni vulaka swona sweswo Khalanga i ntiyiso lowukulukumba that's why na hala ka matirhelo ya swa timali va rhanga va cheka profile ya munhu before va ku thola ri ka xiyimo lexiya xa le henhlanyana va rhanga va thola ku swa timali swa n'wina ma swi kota ku ti fambisa na loko mo hlula ku fambisa hi R1,000 leti mi ti khomaka mi nge swi koti ku ya fambisa timiliyoni hi ku mafambiselo ya n'wina va ta ku hi lama ka ma nga basanga a mi swi koti ku ti hakela swikweleti swa n'wina a mi swi koti ku mali ya n'wina yi mi hlayisa ku ze ku hela n'hweti mi fanele mi rhanga mi kombela ncindzano a ni na mali yo chela petrol loko yi chala so swi ta vula leswaku a mi nge swi koti ku fambisa mali yo tala va nga ta mi nyika yona so hi swa timali munhu i ahluriwa ku ya hi matirhelo ya yena ya nkwama wa yena ku sungula before a ya khoma wa tiko so vandla ra ANC ri le ku tihlulekeni rona so that's why na hala ka tiko hala ku tele vukhuruku lebyi byi vonaka so hala ka maphorisa maphorisa va kona mpela lava swi kotaka ku tirha va tirha hi ku tiyimisela mara ku ba nkarhi ti kuma leswaku ka ntlhanu wa vona vambirhi hi lava lavaka ku tirha hi ku tiyimisela lava vanharhu va nghene exidziveni xa tinsulavoya na vumbabva so loko mi tirha nkarhi wun'wani va hisa lava a va tshembani na vona ku loko humbi ri ti languta hala swi nga endleka mihitlanwa a ku jikela so i tikuma na wehe i pete voko laha u fanele nga petangi hi ku chava vuhlayiseki bya wena ku ri no a ku na vuhlayiseki bya kahle la loko no ala swilo leswi swi nga endleka va hisa lava va ni report tanihi sweswi hi swi twaka sweswiwa ku ri ku tele ngopfu mafambiselo yo biha kusuka ka ti-senior officials leti tirhelaka swivandla sweswo swa va SAPS na va NPA hinkwaswo va metropolis so va tikuma va ri ka nxungeto wa ku teka bribe i caciwa ntirhweni loko nga teki bribe na swoho lava yi tekaka a va ha ku teki tanihi mutirhikulobye va ku teka tanihi muxengi so ku le ku va tikeleni nyana ku na ku tikatika nyana laha ku nga kona hi mhaka ku vanhu va nga le henhla lava va fanele va ripota kona a va basanga va tshamisekanga so hi nge swi koti ku ya ripota ku team leyi mi ni tirhaka na yona yi endla swilo swo huma ndleleni hi ku loko ya ripota ka luwa lava va endlaka swilo leswiya vo rhumiwa nkarhi wun'wani kusuka kwale hikuva na woho senior wa vona wa swi endla so a ku na laha nga ta ripota kona mara loko ku ri va ripota ka munhu loyi a nga basa a ta swi kota ku byela na vukungundzwana lebyi endlekaka sweswi so mara hi mhaka ya ku ti-division to tala tindzawulo to tala a ti tshamisekanga ku swi ta hala ka corruption va orhendeliwa makhamba so a koti ku huma laha a ku humiwi ka ndzilo wa makhamba loko byo orha nghenini until vona va ku humesa hi voxe and hi minkarhi wo tala va ku humesa swi vula leswaku va ku susa misaveni so i xiyimo lexi nga koho sweswi aka vanhu vo tala lava tirhelaka xiphorisa ku ri hi ta endlisa ku yini nghenini lava hi tirhaka na vona va thyakile kumbexana sweswi nga le ku sunguriweni na tikomiti leti na vulavisisi byi nge le ku endlekeni kumbexana byi ta tisa ku hambana byi endla leswaku swi olova ku tirha emaphoriseni hi ndlela leyo i ntiyiso walowo vanhu lava nga kotaka ku lwisana na corruption hi voho va lava va tikomiti nakona tikomiti leti loko ti nga ti recommendation ti fanele ti tekeriwa nhlokweni swi nga tlhela swi kandzeriwa hi milenge so loko swo tekeriwa nhlokweni va ta swi kota ku humesa vanhu lava va nga thyaka va hoxa vanhu lava nga basa ku fana na leswi nga humelela ka City of Johannesburg leswitwini kwala ka mahungu ku ri ku endleke yini ko pressure ko a hi swi endleni leswi fanele swi endliwa vanhu lava fanele va susiwa va thyakile loko nga va susi ndzawulo leti hinkwato a ku nge vi na thendara yo basa yi nga ta huma tithendara hinkwato to komba ku leyi ya Khalanga leyi loko yi vutisa ku hayi mara Khalanga ti-price ta yena ti na ku fambela tlhelo va ku nyikana leswi hi byelaka swona loko nga swi endli swi nga endleka nga fiki kaya kumbe va teka n'wana wa wena va n'wi yisa kolomu va n'wi yisaka kona until i endla leswi va lavaka swona inkomu kala nemetweli botomena cancel swinene afukubhila wara kahle kahle sema kuma miri nga timena tunga spa wara yambiri ayitona kuma ngwe msawa or yambiri yeta msikwini aya amkeleni tatana Hlula Fanuel Magaisa gaisa enongana ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM Komandlela xana n'wina miri yini
mkhometi timhaka ke hi la ku bula na Brigadier Donald Mdluli. And I can confirm before the South Africans today that the investigation which these members were involved with in Gauteng has unmasked the syndicate. And this syndicate involves, amongst others, politicians who are currently serving in Parliament. The law enforcement officers include the members of the South African Police Service, the Metro Police, and Correctional Services. They include prosecutors in Gauteng province, the judiciary, and all these are controlled by the drug cartel as well as business people in that province of Gauteng. Ay buleni na Brigadier Donald Mdluli la bula na bona timhaka ta bazama mani. Hey, ku busy ababa 10. La ayisukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona. Brigadier Nhlakani mi amkeleli ka Mngana Lonene FM. Ehlekani ka n'wina Tata Khalanga Mathebula xikan'we kambe mi resana hi Vukhalanga Pet Mathebula. Ya Lela Khalanga Pet Mathebula xikan'we na vayingiseri va Afrika va vulavula. Brigadier mi thewukerile man mi le ku antivi hambi mi ndla sweshavengeri smoke them out kumbe mi ndla njhani kambe ku le ku endlekeni ka yini ku twala ku ri na hoyi ngopfu ya vaceli va mugodi swi nga ri nawini hala matlhelo ya Barberton hi nyikani xifaniso xa ku endleka yini mi fike kwihi sweswi. I ntiyiso ku le ku yiweni mahlweni na migingiriko hi ve na mhaka leyi nga hi kokela mahlo ya tiko na swiyenge swa mahungu hikwalaho ka leswi nga humelela ka vhiki leri huma nkarhi wa vuntlhanu leyi operation Vala Mugodi hi swi tivaka leyi nga ya ka tiko hinkwaro kambe loko hi ri kwala endhawini ya le Barberton laha hi swi tivaka i ndhawu leyi ku va ku ri na swicelwa swo fana na nsuku gold na swin'wana laha mine lowu hi nga ka hi vulavulaka hi wona namuntlha wu nga mine lowu wu nga nawini wu nga ku tirheni kambe nkarhi wun'wana loko va karhi va tirha va kuma ku swicelwa a swa ha humi hi ndlela leswi laha va nga swi languterisa swona va wu tshika va ringeta ku pfala then hi laha u kumaka ko lavan'wana lava celaka migodi swi nga ri nawini va kota ku va endla tindlela to nghena va boxa mibovo migodi liya va chela va kumeka se va karhi va tirha onge tihawa hi loko ku ri mpela mine lowu nga ku tirheni leswi endlekaka leswi loko va swi kuma lava varindzi va kwala va hlangana na va hina va maphorisa hansi ka nhlokomhaka ya pfhumba leri ra Vala Mugodi se loko mpela ku fika ku tirhiwa se leswi nga biha hi loko u kuma ku swin'wana swa ha vulavurisiwa kahle va ku se hi alela vanhu ku va nga kumi swakudya kasi leswi a hi swi hlamuserile kombela ku ni va ni swibazana le ka vayingiseri va Afrika va vulavula ku hi vule ku loko hi ta va se hi tiyisise pfhumba leri ra operation Vala Mugodi ka ndhawu liya swi endle ku lavan'wana lava va pfunaka hi ku va nyika swilo va nga ha koti ku va nghena hikuva loko va ku va nghena va kuma ku na ma-security ku na maphorisa leswi endla ku va nga ha kumi nchumu le hansi leswi nga endla ku va huma a ku nga ri mhaka iyo nkarhi wun'wana se hi va alela swo dya a hi swona swi fambisani na mhaka ya timfanelo ta vanhu ya human rights so hi ringete ku hi swi basisa sweswo a hi swona hi sweswo swi nga endla na loko hi va khomile hambi ku ri tolo loko va ta court hi swi vona ku se va tshame nkarhi vanhu lava fika nampundzu hikuva tleketliwa kusuka ka ndhawu to hambanahambana ti-police station laha va ri kona hi va kumeka hi va endlela ku a va kumi swakudya hi ku i vanhu munhu na loko a endle swihoxo kumbe a endle nandzu wa ha ri munhu so hi nge pfumeli ku hi tikuma se hanya onge ti swiharhi so hi rero pfhumba tatana Khalanga leri ri nga kona leri na namuntlha tolo ri hi humesele xiphemu xin'wana hi ku se a hi yimile nga endli nchumu ku sale lava va mayini kambe kumeke ku na 24 ya vona lava nga humelela ehenhleni ka nambara leya ya 490
a hi sungule hi ku 494 kambe he ya kuma loko hi hlanganisa tinhlayo ta hina tolo endzhaku ka loko va ta va humelele court kuma ku i 496 so tolo ku ve na 24 yin'wana yi nga ngetela yi nga khomiwa ku tlhela ku va na van'wana namuntlha va nga huma kwale mugodini va ringanaka 28 swi komba ku sweswi hi na nhlayo leyi fikaku 548 na ku ni kombela swo hetelela ku basisa laha ka 1000 1000 liya yi nga vuriwa a hi kuma ka lava va ma-security le mayini hi ku hina a hi ngheni le hansi leyi ku nghena lava va tirhaka hi swona va nga tokota kwalano so va hi hlamusele ku va ve loko va kamba va kuma ku loko va hlela ku na vanhu lava ringanaka 1000 no va hundza se kambe lava va nga kumeka va humela handle hi siku lera Ravuntlhanu ku ve 496 so xivutiso xi ku lavan'wana mi va mintile mi va yise kwini na lavan'wana loko va hi hlamusela ku leswi va nghenisaka swona lava va tizamazama va na mimbhovo yo tala lava nghenaka hi yona va nghena kun'wana va tlhela va huma u kuma nkarhi wun'wana lava va mayini lava va nga voni nchumu hikuva pfuletele tindhawu to tala leswi endlaka ku swa tika na sweswi ku hi nga tiyisisa ku a ka ha ri na munhu hi ku ni vutise xivutiso ka un'wana wa kwalaya mayini va ka ha ri na munhu hala hansi siku ra muduvela endzhaku ka loko hi ve na pfhumba leriya wa mutala va ka ha ri na munhu se impela tole lava va humelerile 24 namuntlha hi lava van'wana 28 leswi hi kombaka ku swilo leswi i xiphiqo xin'wana lexi nga xikulu ngopfu hikuva boxe tindhawu to tala ta tanikhalanga kambe xivutiso i ku leswi n'wina mi nga le ku swindleni swa operation vala mugodi a hi timhaka ta ku kumbexani se mi le ku koropeni laha hansi mi tshika ku pfala mimbhovo leyi nghenisaka mati hi ku vanhu lavawani kahle i va mani kumbexana hi sunguleni kwalano ku i va mani mi le ku kumeni ku i va mani vanhu lavawani ku nga ri ku hi mavito kambe hi ku kumbexana i vanhu vo huma matikweni le handle kumbe njhani mi le ku kumeni yini xifaniso xoxolexo tlhandla kambirhi lava va va xaviselaka ke na sweswi mi se va tiva tanihi maphorisa endzhaku ka loko ni ta va ni hundzela brigadier loko la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM brigadier ni pfuneni ni khomeleni ku va ni mi khomise xinkadani xexo lexo a ni lava ku tiva ku n'wina kahle laha a hi mhaka ya ku kumbexana mi le ku landzeni va mbuyangwani mi tshika vanhu lava nsuku lowu loko va endle sweswi va wu endlaka kumbe swibyala sweswi loko va swi endle sweswi va swi endlaka mi tikomba ungeti a mi le ku vileleni ku swi ya kwihi n'we mi le ku pfaleni mugodi swa hi karhata tanikhalanga mhaka ya leswi swi va ku swi endleka i mhaka leyi ndhawu vathini ku nyika xikombiso yi na vugevenga byin'wana byo karhata ngopfu ku na swibamba vanhu va dlayiwa hi nga va hi swi tivi na kwala ka mahungu ze na deputy minister Mathale vata va ri na vurhangeri bya maphorisa hi ri kwala va karhi va hi byela swibambo swi tele vugevenga byi tele mhaka ya timayini ya hi karhata so swi famba na swo tala mhaka yo cela migodi swi nga ri nawini ku fana na leswi ni nga swi hlamusela kambe a hi le ku va hi ri hi ku rin'wana a hi le ku swi tekeleni nhlokweni ku swi nga va swi ya kwihi kambe lexi xi hi karhataka ngopfu i mhaka yo nkarhi wun'wana loko u va kuma vanhu lava ntiyiso wu swi helerile u hela u nga wu kumanga swa ha tika na sweswi ku hi ku leswi swi nga kona i ku loko ko va na mhaka yo ku ti-allegations ku swi nga va swi helela kwini u nga ri na vumbhoni lebyi nga ta hela byi va byi hlanganisa munhu yele kota mboya ya n'wi teka leswi nga ta ti vangela swona yini i mhaka yo va hi suwa hi ri maphorisa ku hi khome vanhu swi nga ri nawini hi va lumbeta swilo leswi nga riki swona so hi swona swi endlaku ku hi minkarhi hinkwayo ni swi vule ko tala na le ka mahungu ku lava va ndzawulo ya
minerals and energy hi vona va nga tlangaku xiave lexikulu ngopfu hina ku na swin'wana ku fana na mhaka leyi mi nga hi vula ku why hi nga pfali mugodi hina hi busy hi hlongorisana na va mbuyangwana hi va khoma swi tikomba nga ku hi tikumela ku lava hi ku rhandza tatani kalaka kambe mhaka leyikulu i ku hi vona lava kumekaku va le rivaleni lava hi va kumaku loko kamba ku fana na vo lava va nga khomiwa 60 ya vona a va karhi va minte ti-gold maswona va dye ntsukuluwa va minte ntsukuluwa va ya ku humeseni mara loko u vutisa a hi nge a hi swi koti ku hi ba munhu ku a kota ku va vulavula ntiso kambe hi vulavisi munhu loko kumeka amakumu swi hela swi nga vonaki kahle kambe ku na vanhu lava va kumekaku va vuyeriwa a swi nge endleki mi endla swilo swi nga ri na lomu swi ya kona so a tshemba ku hi karhi hi tirhisana na vona va Department of Minerals and Energy na van'wani ti-stakeholders ta hina na mhaka ya vuhlori bya hina hi tshemba ku hi ta va na ku boxeketa hi ku mhaka leyi a yi karhati Mpumalanga ntsena sweswi mi nga swi vutisa ku i va mani i vanhu lava va hlangahlanganile va kona va kwala tikweni van'wani va nga va swi voneli ka swiyenge swa mabulu tolo loko va karhi va hi karhi hi ri kwale court va ta mi teka vavanuna va hina va le ku tiringeteleni ku va le ka zamazama va le ku ringeteni mara a swi le nawini a swi pfumeleleki ku u nghena u endla vonani maendliwa u le ku tirheni ku qacha vanhu hala tlhelo ku na vanhu lava nga tlhelo lava nga ku vuyeriweni swilo leswi swi nga vuyerisiki tiko a ku na xibalo lexi va ku kona ene swi hi vangela na vugevenga tatani khala ngopfungopfu kwala ka ku a ku na xibalo swi vanga vugevenga hi ndlela leyo xiyimo xo tika se loko ka hi hetsela mi vona ngeti ku ta hetelela ku ndisiwe ku yina koho hi mpfuna njhani tanihi maphorisa tanihi vaaki ka swiyimo swa mixaka lowu brigadier ngopfungopfu loko hi languteka timhaka ta ku loko mi ndla sweswi swa operation vala mugodi van'wani veri i vavanuna va hina va nge le ku zameni ku vana va kuma mali yo dya exikolweni kumbe vana va kuma mali ya swimbalo swa khisimusi na swakudya ivi hala tlhelo n'wina mi ku swi swa la tikweni ra hina swi fambi nawu ntiyiso leswi nga kona xin'wana hi nga xi vulaku i mhaka yo ku fana na vo vulava hi ngo va huma matikweni ya le handle loko hi swi langutisa hi tihlo ra vurhon'wana hi kuma ku u kuma nkarhi wun'wani va hemberiwile ku na mintirho South Africa hi le tikweni ra Ntswamba na Vulombe tanani va nga swi tivi va tiva ku vona va ya va kuma ntirho loko va fika va tekeriwa nkarhi wun'wani ti-passport na swin'wana va kumeka va va tirhisiwa so ku na vanhu lava va vuyeriwaku hi kombela ku vaakatiko va hi pfuna loko ri na hungu kumbe information leyi va nga na yona a va nga chavi ku va va hlanganisana hina hi ri maphorisa hi tindlela ti ta hi tshamaku hi ti vula crime stop number 08600 10111 va nga ya a ti-police station va nga rhumela hungu ka MySAPS app hi ku ni tala ku vula no ku hi nga vuleni ku namuntlha ti dya ka Mboxana loko ti heta ka Mboxana mundzuku ti ta ka wena leswiya swi ta hi karhata ngopfu hi tlhelelo nkarhi wun'wana swibamu sweswiya swi va ku swi ri kwalaha swi ya kumeka swi dlaya un'wana wa ndyangu hi la se hi nga kumeka se hi xalamuka hi swi vona ku vugevenga a byi hakeli so hi kombela ku a hi tirhisaneni hi ri vaakatiko i tiko ra hina hinkwerhu a hi veneni na ku leswi nga hi karhata tolo hi leswi a swi karhi swi vulavuriwa ku huma marito ya tintshamba va hi rhuketela vanhu eBabathini va rivala ku a va karhi va rila hi tin'hweti leti nga hundza hi leswi le ku ringeteni ku hi lulamisa xiyimo sweswi hi vuriwa ku va pfalela na vanhu swakudya a va lavula ku va dlaya kasi hi le ku ti onheleni ka tiko ra hina a hi xalamukeni na Afrika-Dzonga hi khomisana hi tirhisana ku va hembisana na vugevenga hi kota ku byi hlula brigadier Kessel swinene nkarhi wa n'wina ku dya ku engeta inkomo i brigadier Donald Mdluli kusuka ka maphorisa ya Mpumalanga hi vo kha hi bula na vona namuntlha va ka hini ka xifaniso la loko hi kha hi languteka timhaka ta hi laha swilo swi fambaku soko loko hi kha hi languteka timhaka leti ta ti-operation vala mugodi timhaka leti ta mugodi leti me ni vona ungeti loko mhlana vo hi byela ku swi yisiwa kwihi hayi so va ku hayi a hi yeni va ka hina a hi fambeni n'wana ya lavalava sweswi a nga ta lavalava swona a yisa a ntivi n'we mi ri yini fambi ya lavalava sweswi mi nga ta lavalava swo mi yisa
swi right 0860 002543 Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula. Kamgana lo ne fe va komendele commitment ha se ba ora ya komemone ora komemone manga msaba na hlulane fana wa guys so kwala ela nga ta kai bola kuma nangona ko tsumba na mina e retura ai ngobeni vumelerisi bya mchangani hi kwala kamgana lo ne fe makomandlela ya Kansas na ndo ka famba swingo kusukala ka mboko tala Kansas na ndo kumixela mgana lo ne fe makomandlela nangona ko i Africa wa vulavula vulavusisi byi komba ku na van'wa mathekisi vo tala va pfulela mungana lo ne FM swi endla leswaku loko vanhu va khandiya thekisini va kota ku yingisela mungana lona na FM na sweswi ni vulavula ku kuna van'wana va nga khandiya thekisi ra kusuka kun'wana ri ya kun'wana hayi va hakeri hinkwavo ku na laha nga ta ka nga hakeli ka vanhu lava ni vona driver lungisa xivoni laha ku lava ta vona ku va nga va lava a mi tweni mingisero mina hi twa ku i mana lava ku vulavula na hina nhlekani lowun'wana mingiseri hi loyi i nhlekani buta mina mi njhani kese loko mi bela riqingho buto mina mi angula ku yini n'we ni kombela ku angula mi ya illegal mining buthet inkom buthet xinkarhana lexi mi nyikaka xona buthet laha leswa illegal mining va yisa lava loko va sungula ni va va na introduction va ti introduction hi ndlela yini va kota ku va approacha vanhu va nawu loko mo langutisa minkarhi yo tala loko ku hetelela ku va na ti-arrest ka vanhu lava ti-illegal mining ku va ku contribute ngopfu ti-private sector va ma-security ya so lero hala ka xinawu xa hina a vo zame ku yimisele voko buthet swa tika va yisa lava they are very much protected hi vanhu va SAPS langutisani loko ku ya khomiwa SAPS member mutirhelamfumo wa la South Africa a ri munhu loyi a lwisaka ni vugevenga mara a kumeka a tlange role ka ku promote vugevenga vanhu va ti-illegal mining buthet va khoma swibamu swin'wana swa dangerous and swibamu leswa dangerous leswi va swi huma kwihi swi va swi huma ka vanhu va hina va nawu because vona va ti-introducer buthet ni ze ni twa n'wana wa munghana wa me buthet a ku mfumo wa hina a wu pfurile matihlo a wu pfulanga swona wu traina munhu ku ri a va phorisa loko u heta ku traina munhu ku a va phorisa ku ta endla vugevenga va heta va n'wi hlongola loko va heta ku n'wi hlongola buthet that person is going to play a role eka vu-criminal activity i va a ri na ti-ideas hinkwato ta ku tirha hi xigevenga wa swi tiva ku sweswi ni fanele ni ya endla yini ni fanele endlisa ku why ku nga vi na ndlela yin'wanyana yo loko munhu a endle vugevenga na swigevenga a tirhela mfumo wa hina ku va na punishment yo karhi so nawu wa hina wu soft ngopfu va swi tiva ku loko va khomiwa bail i ta yi kuma loko eze a kuma bail i na access yo a nga endla tindlela to i pfuneka njhani ka vanhu lava a dyaka na vona loko a endla vugevenga lebyiwani so vanhu lava buthet they introduce themselves va ta tivita ku fana ni loko munhu a lava xitambi endhuneni va fika va tivita ka maphorisa va ku hi khome swo karhi hi kombela ku tirha even then they are becoming more protected loko hina ka xivulavuri lexi a ku humaka buthet xi ku hina hi va tshunelela ma tiva loko mo tshunela buthet mi ku mi zama ku report-a ku endleka swilo swo karhi vona lava va SAPS member va teka information ya hi nga va nyika yona va hlamusela vanhu xigevenga life ya we yi va yi ri ka danger anytime buthet se mi vula ku van'wana va vo tipimpi van'wana vo tala va vona tipimpi ni mi twile vo tala va vona tipimpi ngopfu ni mi twile boto mina ya so a hi lweleni na yona hi ndlela yin'wanyana buthet hala ka xiphorisa i va hi feyila they are failing us no nkombo to mina I can't 0860002543 intse buthi mina tayise ba ora yambiri nongona ke Africa wa bona he mam ke ri kamgana lona na family hlaka Bopet boto mina minjani pfukile n'wina ke hayi hlayisekile I can't na khomane ya maphorisa Bopet aye but
But phethe mina le ka VIP na. Yeah. Mara ya private security. Okay. Ba ba nteka kwa na go eta go endla CPO. So ne protecta n'wana wa tipolitiki. Last year akuru ai endla escort yo car. Akuru na movha yin'wana leyi va ri ku hleketeleni because akuru na radio yin'wana hina hi tirhisa. Na ni ri ka movha number 3 ni ri na misa n'wana ni ri 2 no joking ni van'wana fambani. Na ku landzelela timovha leti ta yi 2. Hi khome tibaki ta yi 2 ta GD6 ti tele xibam. Mara loko ya fika le police station ya le a Joburg ngewu ndhawu kona. Umurhangeri wa kona n'wana lonkulu wa maphorisa va n'wi laviseni sweswi ku fike baki ya 1 leyin'wana a yi fikanga ni ve ni humesiwa ntirhweni ka team la ni tirha ka yona hi mhaka sweswiya and na sweswi a ni swi i swa mani swilo leswiya ma vona ku na wa hina u lehe ngopfu ma swa antswa ni tlhela ni kuma un'wana ntirho futhi swi lehe ngopfu swilo leswi botheti loko u swi landzelela na u va ka situation n'wana u tika ngopfu se timovha a ti ri timbirhi leti a ti ri na swibamu a ti ri timbirhi ku me a ni tirha society 2 ku ri a ni fane ni endla ti-ops na lavan'wana loko va na leswa tinani swa ku fanele ku endliwa ku lavisiwa swo karhi a ni fane ni tekiwa ku a ni tiviwa ku swala a ni tirha kona a no tekiwa hi munhu wo karhi loyi a ni tivaka ku a ni tirha njhani ni sungule ni tirha security kusuka a hansi mara ni kha ni tlakuka hi swin'wana na swin'wana a ni ti byela ku swilo swi le ku tlakukeni se munhu wa humelela na me ku ni le ntirhweni ku ni lava ku tiko ra hina ri famba kahle ivi ni ya vona swo karhi ene ni swi vona ku hinda me ni yima ni ku ni lava ku vona ku endleka yini ni va byela ku a famba ni landzelela hi ha swi kuma mara leswi nga fikela kona munhu wa ko hi langa ku lavisiweni sweswi ku swo tala swi jike ti-case tetiya swi loko a swi swa vona va swi ta ku xiya kwihi se ni hela ni humesiwa ni lavisiwe ngopfu botete swo tala ngopfu mara ni pfuna hi n'wana a ni sirheleta pfalapfala swilo swi tumbela swi yeleni ni hela ni huma ka ndhawu liya ni ti lavela un'wana ni tshama kahle sweswiwa ni protecta n'wana minister a ni swi tivi ku loko va ni kuma ku ta endleka yini a ni swi tivi cause a ni swi tivi ku swi endle kwihi swilo leswiya mara swa ku swi borha njhani tibaki timbirhi ti tele swibamu leswikulu ene swibamu leswo tala swa ku i swa army swin'wana swa maphorisa ku swi huma kwihi a swi ya kwihi a hi timhaka ku hi endle kwihi a swi vulavuriwa na le ka mahungu swa kona ya ni mi twile Bottomini ni mi twile swona Bottomini inkombo Bottomini hileswaku loko mo languta matiko yo ka nga tshamisekangi ne ma sungurise swa ku ceriwa mugodi un'wana va na libamu la yena laya un'wana va na swimbirhi laya un'wana matiko yo fana na va Democratic Republic of the Congo ma endlise sweswi matiko yo fana na va Sudan ya endlise sweswi matiko yo fana na va Libya ya endlise sweswi matiko hileswaku loko se ya languta ndhaku se swi vona ku a ma ha tshamisekangi ma swi vona a ma ha tshamisekangi na nchumu kambe a hi tivi ku n'wemeri yini kambe mhaka liya ya ku loko fonela ka Crime Stop yinini 10111 va vula mavito ha swona hi ku veri lava va tirhanaka na swona veri swi nomboro liya ya wela aka Central Reservation laha i nga ta ka i nga fiki i ti boxa vito se swi nge vi ntiyiso ku i nga ku loko vuriwa ku hayi khalanga luwala ka ma nghena purasini hayi loko i lange ku i xikala vito veri yi ta tshama yi ri xikala vito handle ka loko ri ku nomboro ya wena ya humelela halaya ku a mi fonela hi nomboro liya ya 0860 002543 ivi swi tiveka yo ka munghana luya awara ya 12 i phete a ni tivi kwala kambe swin'wana swa leswi kumbexani hi nga swi langutaka ku ya mahlweni mingisero mena nakona ku ya Afrika wa vulavula a hi hetiseleni hi lava nhleka papa mina mpfukeni hina valava n'wina minjhani hayi mpfukeni ina na ku nghena ka nhloko ya mina na ku ta hi gavagavanyana hi speed nyana ku ri na nkarhi wa ha ri kona hina vanhu ma South Africa ne hi teka le parlamenteni ku endliwa milawu wa hina hina hi sungula hi tsemakanya milawu liyani hi ndlela yin'wanyani heta hi komba vanhu van'wanyani ku ri vanhu va so hi vo va suka ku le handle leyi va ta endla mintirho ya migodi va ta endla yini nga ni twisisi leyi ka makumeni ya rasimbe network ya n'wina yi le ku aleni mingisero mi yi le ku aleni swinene yo tsematsema kambe ke a hi pfumeleni ku hi ta yisa mahlweni siku rin'wana mingisero mi ni khomeni ku va yi nga ha kotanga ku hetisisa leswi a mi kha mi ta hi swona ku ya mahlweni nakona ku eAfrika wa vulavula a humelerisiwa hi ncindani Eric Mabasa ni nga se famba twana la
xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela. SABC Archive yi xavisa kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela. Ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015-290-0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za. Sweswo mingisero wa mina nongonoko lowu humerisiwe hi Ncindani Eric Mabasa. Mina ni khalanga Pet Mathebula, hi hlangane na ka mina nongonoko lowu fanaka munduku lowu landzelaka sweswi i Dzumba na mina, kambe sweswo ndaka mahungu emisava lawa landzelaka na tatana Hlulani Fanuel Magayisa. Nhlekani wa n'we na valava nga kwala tlhelo ka n'we a wu vile wunenani tata eka Malamulele, eka Minga, ku ya fika eka Mativiyani. Tshama na hina eka 91.3 FM. Munghana Lonene FM, Makomba Ndlela.